Odifo. JJ. Masole. Jamna so. Onyankopon hira obasa yadom. Say enu ada yakoda se ufo nenso. Odi abanku ho. Ye na tiefo ne ahwefo nyina ase. Abrochefo Facebook for TikTok for. Mu nyina da mu nyina ase. Titru ya abrochefo mikefo ne antibakino ne. Ye nnuamu o makaka nana boaten. Nana boaten ye chiao. Ye che obi ana. Enu amadwa o me yetene nka se na ho mfao. Me judge makache no wasum mumla. Oyibo otuso ba beduru. Etu abaso a ma yente wonka se be ya me judge. So bete wonka. Bo shanfo nyina so ye chiamo ya da mase. Budo ye chia papa judge wadawruma ye koye ni. Edase emse ye nya hoho bi wo yentem. Pese enu mudi nkomo na ye toa edwumadi so. Oba pa na tesen. Ipa choboko. Baby a ufre. Pachoboko. Yo awie. Awie de boko. Pacho me wo Belgium. Na me wo kubia ye frey Royal Ladies. Good. Na ye tiemu pa. Edamase. Me ye tiemu pa. Me ye night intimate edru enwumre bia YouTube. Na uko na akọhwe. No asresa. Me sleeping na ebi so ye me areho. No question. Na aya ye hu se Christmas bia no moye donation. Nti me bana me ko penini company for esuma me se memra Sompa Nkomo na yenso Sompa Nkomo na yenso yemfa ye donation ma bremo me baby ana yes sister Teresa mo nyamishra papa say why safe ye wadofo binum so Belgium or Antwerp anti Teresa Cheko warabeba omuso omobeba nyamishra mo papa nyamishra mo yo Pacho me baya na Royals ye microphone no ye kumani bi wo Antwerp. Okay. Na ebi wo game fa say Belgium de ye wo bebia ne Royal Ladies Pachai ye Royal Ladies. Ye baya na ye pitaka krebisi de beboa Sompa Nkomo donation mo ye Royal Ladies ye baya ne enso ye kuta ye nsem €300. Yeah, that's it. Mfamwa Jumedin that's be brave nti na udi wa mo Millicent ba your friend me mabranka ichiri na na de ni me ba Belgium de Millie no a bi anadofo bi nso tie omo wa hu onchia afia so afichi apansem kakra wo de be mawo Pacho Mr. Chef me mama na ebefa me e de me call Belgium ni nyina na wo Ghana tu mama o Belgium Pacho o wa habi okay ye friend Bretoba aye wo mampon suta ti ma se wo tie me a ye ka chire ni me chia opa me chia me kromfo nyina sanso na me tisi Belgium a me chia me ma me chia me kofo me krun se nyamisha no bebre me kun ye friend no Resford etu ahene chia me kun pa se de me ye bia wota mechi sanso na me chia me ko mpanimfo me ko maame kompanimfo nyina moboa ema Royals aye dum pempenso adru ye patron ye patroness ma mo nyina ma fehia pa chia ma do fo nyina wo Belgium ega na nyina enti say the holidays enti na obae me pa chai yo ene say ye hu biem na wo kwa nyame mfa wonko na wukoi de wukoye bia kuma nyame ma nye yie mamu na makai mo brofo na next year they definitely meba na mubehu me exactly meba beba me say me do Amsterdam there say kwan bia so mitimi be eba Belgium sa enti bo wo me contact here you be keep in touch na fe Allah wallahi shele order court na yaba bibie ekuo na no next year ye beba bibie Amsterdam and London de na no nti e den ya Belgium de beba ho ti onyame kan ho wa ba pa no shira so de damasi bibire ebusia de o kan ne ye no kre €100 200 250 300 nti no kre trodo a chinyije bi anim edase bakoko eja kwan ate yo madam pachonzo be transi Sompa Nkomo ebola pacho de krami every Amsterdam endra
Amsterdam for the 700 euros. And no na ya equivalent. And ni Timo mo share no Sompa Nkomo get results. The onyame aye no. Ye ba ye ni afe. So odra wiase e de akere ye na buru so. The 31st night the presbyter sorry them. Ewurade wankumi a me ye nyina me show nyina baby ebeko basta so ndem nkwani hia memu wa hu se ne wa ye mani aso na me hyiwani munyam wo basta so ndem ye wa ye hu so aha obapa awie a wo so abesra ye Ewe de boko mpacho ohinini. Ai. Udi na dodo. Environment man kan ye. Me pacho me mami wo US. Mo. Ye friend na na akua sefa. Pia. US asante for him but oye ye na free so ama o. Fufraba. Me pacho ne nan fofo. Ena si wo mutie wo pa. Me da o mase. Made donation so mate Sompa fan club wo US wo ye da o mase enti wo mba be ka akere wo we dey afi no mo ma be ba kakra ha ti wo mo be ba be yinadi na che say wo mo ni mo di nkita ho so me pa cho ne na fofo a ye friend sister Miriam emi na sister Amma mo US bronze me pa cho mo na simi me sa donation fama sister Mary na onana ai Lizzie o ni kunu so fuda yare na o mo hwe no onana brewa 77 nti me fa sa sika we 1001 okay o so on fa ni bronya okay o mu so o mu ti o ma send where you be bra ma na wutu ni paper to tire se o mu hwe bombo crack case akwatire obi fie 3 weeks ama 20 million o se me kwaji 1 billion o ma send ya bogasi amani aye nwo bi kwatira o mu fie ani akwaji eduro ya de ahye ho ya to case na chi o mu send bra me o mu hwe o ma sere sa o mu se o mu so o mu tie o pa o mu so do me so me do mu sa we ni de sister Mary ai se nra wo kan oba e no enra in fact no oba show ni so obedu ni apon tie ye ne ya pa enti ye nso ya som onyame hira wo mo baby e free bia no onyame show mo sister Mary ne sister Emilia se ye be chi o mo bronze wo e jo mbati ko ni bi o ha ma ye do ma se sister Emilia na sister Amma ye do ma se US do ma se ne ma Millicent me chia o si New York de no wa start krom ye flyer wow ma Millicent ne ma amankwatia na na amankwatia ye chia wo mu papa na nra lady bi so frɛ Ethel also of Virginia enti opeso mu ti bi so ho ti onyame a wode ahyase no wode eba oba pa na wode mu donation so beba ye show mu efa de nkofo ado ye na mo ye ne so beba we me sha se family stamel mate yo enti ye ne ye gya okwan o adofo bi achia wo mpa cho me chia me ma me na na hema akua sifa our US and sisters for Mosomami sister Mary sister Miriam and sister Amma so me na me chia me masoso Emmanuel J Boachi okay and Sandra Ponsa me nana ya obrempon and me ma me me fearful bushen fearful nyina bushen so de honam tie hode ma ajo eso de niam ba otwitwa slippers ni pictures man na me shopping me fa chani erade nka mo ye be san baby mate oba fefe ye dase so for mpa cho me da wase da oba ma sorry grace of God ba me sim de erade nka mo ho yo ni for am say won so bi judge wadawro ma ye ma me a o ye me nua ba so wo US your friend sister Amma I want to ni kunu Mr and Mrs Misty Gemfi I'm sure Ondrom Hotel nti also the 600 Ghana cedis 600 and so e dey kama eti o de boa enyankane akurafo wadawroma sister yakopon hira o ne ye papa case for no way omlane ntwa ye komo bosu yo ye das mi se champon de o ma ye yanka bibi kakra so Sompa Nkomo nyame ne yedi ne yedu keze Sompa Nkomo semi wo fi pa na me bompa mi se rade ne way within this short time na mo akoma pa ya host wo hin ni wudi di animu na nseni wo musika kra na se hwenyu mo fese wo intro achechi wo mo wre wo mo sua de nso free mu ya wo so mo sanfa mo mpa ye wo mo de bon so wo mo nya resource
I was a cratch me on uni. When Yakopo dear call far. Tini Uncle Tia Yomonia or door or dear France when you hono. Nina peje dwumadie na ye da omo ase baby omo yi wo musika bia wonyankopon wonko so na wonhyira wo mo na wo nya odo emfama sa dwumadie Sompa TV Sompa radio na Sompa enkomo ne dwumadie bia ye di wa ase bia ye da omo ase wo odo ya wo ma kira ma ye da ase di votel ne enko wadawruma wedi wadwuma no waye ni nyina eduru awiase dia na Ghana man babia tedin yetie wan ohini amadazwa fama me na me fa nhye wem medasi man acha na adwo bo wasiafe na 20 na yira ero so de wo kura ka etiaj ye da nyakopon ase se ye ba ye nyenya won ya but wo hwe titiriwu wo hwe butifo ahemfo ani ahemafo nyame aye bi o 31 Sompa Nkomo fo e wo so opia nse de nyi skama fo de fa na nyame ase asanketwa wo hwe bo ye wo TikTok ni onu kwa wo wo TikTok pa de wo ya omusidi wo kono it say efe keke eti yesu ye de nyankopon ase that first yesu ye be murumuri ye ho papa ni yesu ase Kristo ni munyam say obie ni wonu mo be ye dwumadie be di wudi enru wan yi a no be nya ni munyam sa emosra wodi e eye nyame che edua onyankopon dua ni ye pa eti da twede mpo nyankopon so bia odi sika ba de nam kwemu nto mantade obi bia otena kurani bia ne sabeka nyanka bia ne sabeka no ye die nkoa ngosra nkoa ye chemo momfa wo Yesu dem amen case number 1 sabadio hey ye dem tibi da baburu mudi kakraka na edi kan sabadio ese ehebe kuku insan fentunipa is the hebe kuku ni share bida sabadio Al Hassan complainants wo frabu akwase passe accuse Teresa Adams wono so osokoban ko dying court ala walai pia Al Hassan assalamu alaikum oya muslim ayo osofu yo papa ene ye wo bible ye wo Quran nene nwa osofu no bibia mutini ye bi ye wo bible ye wo bodua ye wo snap ne wo bibi focus ya ti de ye na ape na so me pe Teresa me pe waso di din di say waso na akwaso de no waso de no we me pa cho me ko true faith church gidi ene papa modie monye basabasa gidi fodie we basabasa kwaso de memenda gidi ni be ka obi ama ya ti wo mo dwene ye ho pa mi wura pega kosore eya me sabadio Al Hassan eya me sabadio Al Hassan you kura me some bible me kula me some to the konkuna ye ba sa some making no kretrodo me nitro onyame boa me order in court papa ewie mama me pa chaw ewie de me nkwa me sempa yam se fa wale mu asem de ana e ma bebre ta de mema eba mema de ana nta no ya na e din mama ti obema bia obepie studio na timi sa asem hia ne pa no kre me pa chaw na me wo adankwa me ye soko ahya adankwa me na me kwa asoro wo amanfrum gidi koko ya me so me yedifo wo asafunim enti lady bi bai empaabo kasa ne ye na me hu na me se eja me warew yesu gidi fo de sometimes no mintimi nsa obi ye de ntanya basabasa dabi gidi kra ba chiwo gidi so for wate atomu de na ne wate atomu free osoma na se be pa cho de tie ni se so for penin de ne bet ni betwa ni so a ni kra be fra be pa cho de tie ni se me hu lady ana me kanche lady se me pesa me kokoye ne ho ade woni me kasai me pa cho me sum no kasai ntiase ye adwuma me pa cho afedie ye ko obra na owo tepa ye fe ba bi dia makromu wo one cottage save akura ba akopaasen o de me ko honom o ye kosaase ni me ye gurumani good me pa cho ana o ka kire obra na ka kire me se sa na tie dia north na ekoye ho ade no ekwan wa omu free kro bi ze flo bogro kona ofa boko me pa cho ene ko kwan wa pa o da ko ma ade chen ana obra na se ekwan no wa ti sa na tie dia mebusianfo kakra wa ha so de wa ha tikamunye enti
me ne wo metimi no mienu akɔnɔ ofo ho na amamre bia o mo be kire no ne ya ye ne saa pepepe me pa chawo saa na papa kora ewu a me papa da fo papa da o mu ye muslim enti ehwa na me de me fa enti na me bra ba akoti me bra mu nyina age atu na me de me fa na me de me koye me no koye e da akwa ma udi oba na chi koye me pa chawo an me ma de ade we de kamwa obefra do piri akudi nkomo be adwo mo asaba Amsterdam yenkoi me pa chawo me di na chi koye na ye kokasa na yemu no bra ba ko ono so ware ga ni nua me fa ne say ye okura me kra ana mo kire say kosas mem so kwa kokoware obi a obetimi atua na ntwe so kwase ye wa good si anyo na ntwe nso so a uni problem oba oba bi ana chem say obeto sam niema bi a bi say bonto mambo so kakra pito ne sam niema bi tina ye beto de afiri ha akọ na be ha adwen ana ma me send sika no oba no me pa cho be ma no ho me kra no okra phone na me send sika no do to ne yema ni nyina kama kasa ne yam team ne ga yi fro kai kokoduru bogro kona honom ade ya chinye omotra se ya amamra bibia kama obi anka na ntwas man omo se ma wie me no ba me no koche che ase bi no ofo ye nipa no ade ade ya chin a mo soro ade na mo koche che abusiafo ni nyina ba na busia nyina pa cho me no ache che abusiafo nyina ya ba fi kasa ne ya me na meti pa che wo sabre no ana mo kwachi ano na wone no odi awu mu amano me pa cho de na kire se modi ene de mo ye na kronkron bia ayo me o mbisi so kra se bi o kafra won fa bi yesi ba me ka onye onu a ka wonni bi da me no obi ko udru heaven a you hendi obebi bi nkum so ama wedi no koda mewurade ba ba ko pe na odi awu mu wonhunu kesi ana aketo ana atea ti de tie bia weni age ho me ba cha be as intimate to aso so ti me pa cha na kasa ne me mete sokoban me mete ye kan say amam fly you adankwa am right ana ono no ti wood village ana me metam me dan ne rent na aso ana o sa na tie de a mintumra ba bia wo no nam say oh ye no ordinance de ana say bi kura ba ma de santam ye ntu nkotena oba nchen o si oh na usuli to me bra manim so tubra na wi ase de nyina nya wala wie yen kabo mu na chese ye nyina ye de bai no na ge no wa bagidi asori ni bi me pa che o de bi oba mpa ba odi machi ko bo asu se okay oba kosom no okay me pa che ama o si mi ntumra ba bia wo no na mi sister ba kwa kan se oba de me ye oba ni bi maware mi sister am di na che mfre no mamu na otachi ma sisi ye ono ne ni kuno no se ondo ye oba waware na oba nche etukotena de enye timeme nko rent dan kasa ne yem na se me kura ska kakra na so ofes kana ma me na yi nyina mfanto de betu bla wo de to me bra mani the sister bi wo fem na akua na kan kire na akua so o test de o bra na mu nyina mo kagu na dem se me mana wa pay tax na be sa me ne ma na eja de ko ka yes of mami me pa chao o yere so is of mami sa ne be ka me pa chao na o de sa me ne ma na o de ko ka o de ho jo kasa ne yam ska akra na kaze usu ska de bi kai kakra na me rent sika no osu nua bi to nche wo ye osua weda adwuma ana odi sika ne kai ka na de so na de rent dan ade ma unu aja se me de order asem ye nyina yeti asomdwem afedie one day bi ya ho no ma asema Teresa be kan say ai me kra de ho no ma na so wa ye ani yo bi ai me boy bi kra fe na na kwa me ono akotena ase Kuwait kakra ahanam ni wo Kuwait ono kura na me ye de bai me dono wakwa ne ho ade awi me pacha wan nyame anum no kura nie me ni troda da bi wo se me boy na kwa me no kwa na ase me dono ho no na ase waka ensem bi nam na de ntina wo kan nsem sa endikasa na yem na wa fa afru fan se wa fa afru tena ba 3 months ko 4 months no start yi sa na yema na di ana me papa esu wu ye no na ye na o say ene saade a onu me bekọ de be eyi no am say all right na enyina ka wum na me pa che me di kan na eche o say me fawo me say braso ma so e dize ma be fa krobeso me pa che ho ye very small village fro nyame bekere oh fine wo fa kunsu a na so betuma fan ka e ko ye no sister abraham be fa me pa che wan na me ba wood village wo twaso so me so a so case ne so
a problem, emerante. It's a more woman, mamma. You. A man, I said, Yakosia Kume Cabrofno. Omuni mema no kwa de faso omo mo de nso atia to mu no eno so mpacha de ejebo wo chena bre na so maame a wabeje card ewo sompa wa wabeje card nye wa wabetwiro wudin enye din twiro ene de che ne ma no eye wo card coupon enti emeka se ma twiro mi din ti mi beji bi maame obeba na soja me ma sheberet no na mi gina wa no different level Matia free ni party BM. I second heavens. Enti no me be ba ukra card ne dia eno ne beboa. Bra o kira no pa no nson ne frase na ye che ne ma no sabre ye wi dada. Ye show. Sunyai for be o mo de 22nd night market enkransa so be omo de e wo Sompa fie Ghana Commercial Bank hwa enunti hyenenso na 6 January de Sompa ne enyanka be kan bomo baba yara ago pramaso na yagie ani yeguso agisika ene niema a obinyame betumi ahwa wo 0598 559 802 Tawan Media na Blessed Foster and 0241 272 990 awonu aba unam nu pedua no twetwe 21st clinic kona kwa massage yenhwe yade bia yade bibre bia da yetu ase de ma 15 branches across Ghana oboase cancer cortes and cradome market first clinic Kransa sunyan ewo ho 0249311311 Mizoni 5G eno ne ye to opete usia salasa o premier odinemu pa na so waje wo de ebro nyen eno a ena yedidi be bia eto anom de bia nso unsa betimi akabi 0263185869 and 0544483392 abe okunini Mami abesa ununam nyame amane tumi se obema ye no kofom bema utadua afon fibroid da wudie num ekuraba wo yem etwaje wo hwe aboso etwire runabout koko puma utu setie ni afi Ibrahim hawo syphilis ni gonorrhea hole in heart sickle cell ni oboni sedwi tano so apatrapa don kwantan so wa 0243345392 Obo Heba and Medical Research Center end of year promotion free screening branches bebia oguso adoato adomenu and then odi abawiye yenes of mami kenkedi and mushe o free consultation free air screening edrobi abetobi obema 30% discount we yakwanya wanhwa na wunya bi 0257 472 Obo Heba clinic and it has Herbal Clinic doctor say diabetes pressure stroke infertility ulcer oba auto afam ana auto na ye kwela kweli ni nyina obema auto na kama onufu atwe tenten se kwabra na atuata eno so obema na gina so ye wabu akwa mekuru na kisem vitam junction wase kropon fa se ben plastin ye adwuma adwada ko pememenda no pa no nwotwe ko panwire nonum oso ba taxi bi ehia obeya ma 0243649115 Akwantu Herbal Center eno ne yenunum bie ementie du SDF wona makwantu Herbal Mr. ni tutu ayemkro wonu ato Brahim how hepatitis and typhoid na kwantu Herbal care ne de candida gonorrhea syphilis rhizia chlamydia akwantu Herbal care koko oposa wani waye mere esasabro empompo netipa yedenden ye will labor runabout asafo between a phrase 0241296622 express group ye kwa buchiri say Canada US New Zealand Germany Austria also obema ticket visa okwaje ntete say IELTS SAT any to fail 0249900448 and 055550067 also and was be fan kwa ye na yeden me pa chaw ana meso me do say yo sa te va say matare am de be hye nyina no ewo dem ho na mpa chaw me wo ko fa no tie nyina ba yi na se ya ba ye no kasa ne yam obra am so so aba yi na se obra panyini kofi
ono na chi be friend Foster ana ni sister wa confirm akua mo ba ye na se be bo me nsan se wa konta ne me ama o stand so che so ne yere die be e ban se ne yere ne me wa be bo afede mo ba awie mo ko afede kasa ne ye ma fede ye me ko kuma ase a ntime mi free village wono mo ko Sokoban Wood village wono fede mkoko du ya pe o se me fa nko onsa obanyim Ejahera hospital dia ti first from Nikado ko me no ko afeli hospital anom ko twa scan de no hospital won afede ye me no wo hospital Mr. Krambo ba Mr. Mikasa mamuna no me da won chan krampa na asa o keka dia no waya amame api chese o ke kansensam ngwona bi a kire me e dia na asi oso me pa chaw kasa ne ye ma min twa ne tietia ma asem no ebe wa ehunu baabi ya ekusi e dia na waye abaya amene na wo akwakoto akra ne din hwan Teresa no wakoto ba ne na da wade na gu me pa chaw aware no a enwui won so a otu kotena ne bra ho soko ai village one ma bra wonyema wonya 3 months ekono me hu di bia ma me da bonte ma ade che me adai me pa chaw minima de kro kotena ne bra me ne bra panyini ko ho no abi je mo friend ma ye ne me pa chaw me ne bra panyini ko ho ye kokoda ma ade che na kura ho o me ka do mo pe kire ye me anga sam ko sam ko yi mi ne ma waja os me ma wunyi wuni ma me pa chaw de esa etoso biem me sa de koto papa ba ko ni Wood village wo papa nso frɛ na Teresa na ma no ma sister akua no wo fe nu Foster na betena sen ti Foster na ka cha me say me nye serious o mo be soro na o makɔ na on me bana to onu nu nua Foster na me majimi Foster and then 3 days kura me fe no ka cha me say me majimi Teresa no Foster nu nua no Foster na ye hwan ne nua onu nu di akua wo yere ni nua ti wakonta me pa cha na wasacho yenya ma tese se die na pese wo gi woni ho me pa cha one o ma musa akra no kuta no ye hwan ba okay o ko to akra no din mate nya botre afensu die afensu 2 me ni woni dem akra me pese mbaba yi me ni okay mates hello mates hello hey Teresa what tena now here hello Teresa ma et say na me adam na me ho ye na wosofu sabadio woni na wade ye wo ho ana agu ma ba da me kasa because obi am me before ana o so mi so mo face ma enti utumi kasa na nye kasa ya na wo kasa yi wose woni wawo akwada wa watu ni di ntimi musa se eba na ye hwan ba ma me ta why wose de yi ma ba ta ma me kasa utumi kasa e wo kwa be I did now penny for anyway. One penny for anyway. Why na show chia wa kasa no Teresa. Hello Teresa. Ma. Why na china wa chia wa kasa gu asum no. Le pa to an no enti se na utumi nkasa me to me sa froda be na abeba na ta atike ni ende tani why da almost no ka kon me sende anke de apisi aku kan kon me sende na Monday mu besia Monday Teresa wusi mu besia Monday ma metina and I informed me free one of and I'm not going to back. Not for Mama, ya die. Mesra wa bomodi adi unjuma na yente di ebe pie ma ba wai. Natana. Koi. Enu so di asemo. Sebedu. What's off Sebedu? Mu hu ti asofo criteria ben na mo de ware. Gidi sofo. Wantimi amompaye amanyame am wa hunu oba akora wo kwale no ejina fon so botena e kire yen
ka se ma ye botana waje oba ebi a wonye mintie ne de ebi a agigi atremu a wote awso wonye no kra betumi so aba scientist oba eti na ade na wode ye no sebadi mama me pa because asem we de mintie bi da mama me kra me ankasa kra me san de me ho no me kasa me wura nsam ni mu a ebekwa kofa asofofo kra bibire nsam aba aye gidifo asofofo ibi omo hu wom bi on ankasa sofo ankasa na de na no omo pege na na mama mintimi nkere oyire no wa fa photo ama I just me so na I just search no Facebook ni picture ho. You did say your friend Teresa Adams won search my near hwe oba tadi what ya to mu na bije munye fasting copy Teresa Adams mre mama me kasa me kan onu wan kasa sofo mre bi because me ntia se be man kasa bi wonye basabasa una woka so una wuni mo ba mpo awo bai sebi wo yusu a fa mi si achichiri mi jam ye fa mi kosi awiem ede ne betimi abase wo kɔ wo de wunyi sen kura firifie akotena ba mama me se mitimi fa ni 40 miss calls on fa me phone 40 me ka wo so no ya sa center me ni troda na wo da so kojidi no mama me makura mate sorry waja bi empa ibo ni bi me kojidi na me bi empa ibo ni bi cross nwan kwa ni so enti ba waja me kojidi no me da so ko wo kɔ no de ayi de me true faith church ya tina to me sa sofo ni bi ka na wade ni bu mama me kasa me ado mo ye de ayi mama me pa chawo wo mo hihye nkoma na kasa ne ye pa chawo nya nkom hye kasa ne ye mu no asa ya asori ne ese de ya because asa wo mpa ho asem bi sei aha bet man church mu a me so ne ma ha me kirem aya ya wo zona pastor ba ko on fe no Jacob search able zona pastor me me ye difo wa asafo nim enti kasa ne ye mu no asam ne ba na mde koto sofo Jacob sechere no anim ba cham de koto nanim enti na fere da baya ne ye no na eboro so unya kan so wa fere ge no ga na sa to onyim nyina no ye sa o me pa cha oba okọ ne bra mo ho no mo tepa kura na me fere na onfa onkra me na me fere zona pastor me pa cha adintina abaya ne ba onkra me okọ wa zona pastor so fere me kra me na me say aw papa o fere o ye de ban a crowd na me yire no na me wan me fere na on fi mpesam ni comedy o oh jan mfa ni comedy bia jano fa ni comedy na afede kasa ne yam de tosu bia afede ga yakọ sina de ga ya no wo ye ana afede me kan zo na papa sina da ba ya no wo ye o na wa fere ga no waso me yaka was ga na fere me wona me yakasa etimi bufu na mtwefo na mfere ga na Teresa adentina me am de wo ye me fere wo mfa no be fraud ya wafa na wafa zona pastor so wo fere na sa na said excuse me say so for tena wi ase so for panyini bibu no papa sa na so for tena wi ase ye oh no Teresa record man no asem no da send zona pastor ka zona pastor krambo so kram fere me no send man no asem no de mama so for so muntie ka sa ne yam metman kana so awoya me sa metna man kana so ke yo ku ye fan caretaker ya wade di ni pa bedu achi yo papa be friend Paul so ye caretaker o tibo man kana so enti mesme kwaboa na eja ye sum ya mama afedie na lady no me friend na won fa ne ga na wo wie ya mesime to tone makwa akoma o wo ye mama nse solid 3 days ansa no wo kan kire me so wa me friend na won emra 3 onyem 3 months Paul to call now send this me send this car onyem nyina nya me wo soro o ma sika ne so de obeje o je sika ne nyina o wo nyina me man sika kototo ne ho ne ma mama me na chese pe no mpe wa na mama me nim dia ba ya ne pa kire me nim so good mama yi me nim ase buwe mama afedie mama ni se enye sa wo no sofo abalare so sofo reference papa so sofo mama me ba sa DJ sofo reference Hello. Papa sorry Hello sofo sorry asumje o Hello. Okay. Hello. Yes. Papa asumje nkan Me no na ka say. Oni wa hini ni na kasa Sompa TV so ame. Hello papa sare o te menka. Me se oni wa hini ni na kasa yi Sompa TV so ame. Me pa cho oni ma blanche e friend Sebedu Alasan.
abai we friend Teresa Adams uni no one ni ku na ensensem na abrante ne de abeda yen na one ne yire ne sense o de abeda yen na em se wudi be pie mu kakra akura no se ne papa no na wadawroma na ga pese yaji mu ntire mu kakra papa ne se ge na sesa ne niema ne de mo so obefa ho ma ne kwa ma ne mfa ne ba nso a wo ba no ayire kokko ato akura ne din oni mo hwe na papa wadawroma woni mu bibisa woni mu minimu na dia na mo ya fa ho adawroma le Teresa ba na bas mo entino ba Teresa amount ya me fasting in prayers me fair members in the am faith timihu na che me fair members when you have done the mountain to be couple and you say the to be couple nam say eh na so when you are by your I bet you are na we man ma fe eti ebe nse be na me friend am I don't know na onun kwan istanko iska okowu hatifu wakati anime nsu na choba na ay batin asa de ni chini ni di number na friend abanti di mata ni ku ni didi watem ni wa wo ne dai ni recording you be here recording ni papa wi ai beje o di mata na wo mama ba no matem mina me ma and the talk na just what are you is okay and then papa ka wala ni break u nyina yie kakra una ne ho kakra me hwade I say the enti papa ye say ni tintin ni tietie mu no abrantie woni Teresa nwale biem neto so oya mado wa nya ni wade akura wa odi agba oya gidi odi agba na wade asa na be e baaye abada da je oya se mu ni ma ewo mu dos na brantie ani so ni Teresa nso ko sire mu koya ne ho ade o amuni ami be dia o said I am wan shada koya ne ho ade bia oya ka wo you should ye ninya why is it yo papa yes person ba ho na asem no de wo mu dos ye be se ye be ba ho ye be se da ba ho why ni abaji nchire mu pa sabedi o mama me ba cho em se won so wate atom ye se wonye me ba cho mama nkasa nipa de ba ku fofuru di onim so no nkwa na di first osofu yi ba bia meti mama me kwa na me ne kwatena Sokoban Wood Village wono na me kwa asoro wo ba bia fra apaso ewo gidi kokom na oye sa na o mam koda abonte o se ledi mam da abonte ma de chimi mini ho mama me kwa mankran so ekokotena sa asofu mi je fe ne Paul mama me ba na afede kasa ne yam ga na wo wie yetre so mo ka kire me no me wo ho asofu ya na watwefo no wafere me nim ne da osemi pa chaw Teresa papa ni o
Nasa me pa cho Teresa papa bi na makosere makoye ne ho ade. Na sire mu no pa cho wo. Ukoye ne ho ade na ko hunahuna ni mu. Media me pa cho ye wi ase adansefo bebre ho. Na nipa mienu nko atimi koye oba ho ade sa. Mama, that's only mistake but who dey so frɛ ni nuam mo sa me. Say wo be wo nko a ne wadi oba achi akosire sam koye ne ho ade. What be da sebedi o. Amamle be no no. Mama, on sa ne bra ne ka ase kwan wa no. Sebedi homeso Mr. Champo brem tew ya brem ni brem kura nyabotre yen ko ba bia nyabotre Didi for outside the minimu kakra say yen nyina no yakọ empaibo e wo honom na brem ni na emaya no etan ene nam gidi ni mu e bo mpaye e pekunu no ne ade na sebe obi ya wo so ye odifo wa asori ni mu ana wo ye osofo wa asori ni mu wa che wo mu na obi e bebo empire wo pe no e so to bo ase na ka wo hwe lechi kakra when you don't fit ya odona ba because am say wo say wo ye semuni ono so ye semuni na gurumafo ni kusatfo so de mo be enti na je so be se wanya wo krom ni na ware no na se na wo hini ni ka no sebe wo kwakoye wo ba ho ade esemu de ye nyina class 1 you come secondary school ni me class when you know ba ku phone what be da samen ko mi di oba echi mi ko ene ho ade so ya saman so ya de so free ya nya ne sa won kwa wotimi akoye etie obi anu asem na ade koye enne papa ya okase so de papa sare ese ono ne ba no o ya za wo ya za ense bebrebe na me kan se die benti na oye sofo odifo wo gidimu na fe asofo no ko wo gidimu no yes I am against you and na usura no etesai me be oba no efemu a oba no to be frank na wo pekun de but me nyini se na odo abranti so a virgin wo yin ne wo de aminu mi nyina eni wo be ma ya wo mfa oba ada wo di sia na ko di sia ne number bi na ra again wasoro na again so bia me se me ka oni bia no wasoro enti na niam no to hwe we agudie no enko yie enkan no odo no enti ono no ma ye ware a ho so ka bi ya ho na die enigye no eba enti se woni mo hwa na se ye no se ye asebe yo ye betimi abo na ye kyerɛw obo so on kyerɛw ohun se wo ye bote ni wagya ho fi se ne wakomu no ede tina wono wo ho na obobo ne mpra bi din ne mpra ni twi no ma no ye me da se maame me ba fasi ye mele nti enti ne me kan se ababa no na wono na wo de wo fi se wo ye osofo na bi ase enti ne me kan se akoda no ya wo ye 3 days ansa na ye bo amane kwase ne se wonyima mo so men se ye otufro nchana se ne se enti kwashi ma ko hono mo e bi na kwa na nya wo de kwashi ma ko hono mo woni kamese se ne wo de ja woni wadwumen wo beto won sa afre wo mu omo ba ne kese nke aka asem ne ye kaka so si Monday ye bedi akire ne ahwe ye bedi na papa we abrampa ye beko sofo we no ne yakogye nanum asem etiefo eye na anu case no konfoban gen preference ama poma ena erama enne ne ye konfoban ho na de kosi mafrewom you also me back give for brem judge yes would ye be wudem said ye woka no because ensemu yankan ko na so judge mi kasem mi no pe na ye ma ye nnuane mu tie no ehunu asofo bi ni mo mosiso a oba pie no e kokko no oto a na ye jimi abete ye nya Teresa Adams ne picture na ama na ye jimi abete ye kwase ni mu abete wei ewrade kasa kire ye wei ewrade se me nwale wo ana nyame yi a kire me ana me no na mu na no ana bofo be ka kire me se ma nwale wa emwa enye wonu nko o ana asofo bi ni mu a omo pese ndo mo semba me so mo family na ye family so mo tim na so fo asenko ye ni boss wa ye se ye pe enkom shaba ase Yesu Kristo omo no control Yesu as a remote we ye fa na afam ana afam wo no e the same thing me nua no nto se ka no kwa kire wo na se ye bewura mu ye nti no ye nje da nko deep na se de o kai no mama se de o ka no ade efe ni nkuruma ye dididi ufuo ni eni mfa ni ambisie etu wo de ni nkuruma no so de ni ambisie obedi wotemadi enti entwi
eto obeka ne boyfriend no se no si so ne sisi hangre no judgment ma no se be wuram na ensem awo mu no se ye wuram hwi a na obeti kokoteta because me kura me hu se me nwen wonche da kura e che da mfawo me hu se wonche da sa o de was blue card judge wa ko woni se pa sa na me moduti do ni me bia nim se me de me very calm okay me ba cha no de because na sabadu wonkwa di obachi so kwa ne ho ade eh me pa cha wo e hono di ntina yesa onsa me se ne bra no kasa ne yem me pa cha so wutie me pa me se ne bra ne se no fo no e ko de me pa cha busa obi na kwa wa ntidi an woni abusua nu kra ye ana mi sakura e kwa wa ye nyina e kwa wale e kwa tenten ya busua di yachi onsa my mistake onsa papa ne kasa wankwa ne ho ade mama papa no hwe o kasa ne yem no me wa dance papa no oni me na so kasa bi akasa ne yem no eni sei which me wa dance for me pa cha sa me yo ba ne ho ade pa cha what papa we na pa cha ye ka anya ono nko ya wa asofofo bebre krom ho sa wa asem we mu papa e wo ni Teresa wa ye ba penu me pa cha me ni Teresa wa de we ma papa we frɛ me phones man kasa nkwa akiri obeto aso me pa cha edidi me matam ka kire me say me hu ansa wa peke call no ma peke call no so didi na tem no me ba mama me ba me didi na tem on so didi matem antu didi na tem no so didi on didi nka didi matem atem didi ende akoso me me nkontafo ne ntam nyina bi gina nya me nkonkuru de me ntwa toro da me ntwa toro me ye nya me dwuma me yakora me ntwa toro ana me nyi obi sa me daada obi sa me ware no se bi ma e na wo wiase na wiase san na me wiase e fa obi ya so sa ne te na kasa ne yemo man kran so wonom na wa frɛ me papa ni frɛ me asa cream so for sali no wa frɛ me hello sabadi onie nam sem pacho ani o kwabena sabadi onie una no me ba bia wo wonhwɛ no nam sem pacho wo ba bai o se Teresa nam se oh me pacho entesa me tika me covid me okuntan ma minsi fo na me mfrɛ me ntie de wo ka no wagyi mi pa mama me ka wo so ne so se na wo so fo wanti mi ahya wo so so ye ni me pacho me ba ho no ma ni natem enti me sa ko ye village ho so ye so fo no ye me sa me sa ko village ono wasa afre me biem de to so biem no wasa afre me sabadi o onsa woni munyansa waji mi panya me betua wo ka so no obi ya wo a wonhwe nam se o warentina wonti ase no wasa afre me bram in front of me bram gina ho e wanam ka jen se sabi sofo arentina wo yesa de no kwa na me ka kere no eti me frɛ Teresa no me bufu me nya sofo na me frɛ no me yire Teresa no fam se test adentina me ya na wa masofu biti wo no odidi matem ese me nim nyansa me magimi na me kire so ma ada wo sofo no sebi wo ye aimless onso onim tete ana onso sebi na me from me buafu na tesa record me no dey send the sofo no na sofo no de me manu mo kasa ko ba bia me kwa so do so ko ban Wood Village apa so wo akwa yo sigidi sofo tie na sabedio na edidi me matem me man record na no kasa wo sabedio na edidi matem no mama na yourself on the frame say oh say na woni Teresa muntam ti edi sen mama closer to 4 years yes wa wale foforo me nware me ntwempena me ntimi so nware ti 4 years o ti ho me ti ho woni bi me pacho da bi eni ase broken heart nso kakra be mu am anya broken na akra ni nti because of akra no oba na be ma akra na be ma na on person be hu akra wo send akra ni ska mama owo ye nyina me ni aba no so ba 4 years ni akra na di usika mama pacho wutie me kira se da bi mi buso asam so se mi tie pacho se na me kira ai ti o wanyim nyina me send ni ska wawo se muntamati 4 years akra ni ska be kokoto akra ni din so wanyim sika bi twaso adwada na edi sasem we di achi ni etie die Teresa ne so ka because sabedi wasem na ededodo mama Teresa na me hia no get anu de obi tu de nyabotre mai ebusu am yanko computer so de Teresa ndi de o keka so bia no ka so bo be kasa eni agisi die ni bem o kwa so ya o agisa me bra aba my head out purpose me de men kasa agisa me mfa nifa so fia kasa so kra uni mi 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji
local awards ahodoɔ na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de kɔ ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso wo de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert Odasani wa hu siesie yade bia ehiama wo abribie twabo ase a wobekọ anase dwumedie bia ase a wobekọ no many pan show na wo mu nsencho mani show bi esa ne mapa wo de asiesie wo hunti na de make nyina no wobenya no Sarako boutique na ni made bia efe na de na yakono wo eniema ne boda fom se ya ta se yenta de ema ne mema de enfada de afempa boa ahofade be na wo pe ko mwade ahodo watches meso wo pe chain anasa wo pe choka biara be mo ho siesie ni mo ema no esi ahodo me kana mejade ema che papa bi se ye shesi awode be hye wani enku anasa spray e na wo hwehwe anasa wo siesie biara wo hwehwe efi wuti so ekopem obara no Sarako boutique ya ewo Kumasi Rock Hotel enchemu wo pe Sheffield station ni hwe ni mo ho ye wo bi the mouth ye ni ama no ye credit free take memo ebi free UK Dubai Germany ene Miami ekeka ho Sarako boutique ana enjoy papa for me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo Kumasi wo betumi so afre ahmatrufue 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amsebra abe heba clinic ebebo abeba matsia kanso money baba hunchwe why you caring reading asking Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehon Esibejam Emi Yenimonyam Deji Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space how do nina Bishop jewelries yenim ne fretete wadi somade ho jadada ai wono no wadi do no etson ensomade wedding rings engagement rings die wo pia ye on set wo ho ene ye woni baako Bishop 75 jewelries wose wo ji aware wo yesuna wo ye kojiemo ade bia e ma wo pa ni pem wa ho sisirie mu di de ode be hye waso de ode be tu kom de ode be to nsa de ode be to nine eye jewelries die eye Bishop Kumasi ye wo mrom plot 17 adihye market chi ho Abi Plaza edankesi enim ejuma efo nanimu Juara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia Bishop wabi mo amopa ne dodo mo atu ene baako nyina say ye jewelries dia eye Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame why you caring reading na
said, dear, would you need a so have by one dance ye dear? Jama, oh my baby soon could be a mon. Sure, I was here. Let's say, would said the pressure, any diabetes, I am me. Now, Finia, Missia, and that's what her back clinic no. Oh, and no. Ye dare, dear, see. Now, me said that dear, mean to me, Nemum, Yam Fabisuma Wankasa, Ukruketu. I want also see me say. Sure, Sana, STI, I know, go no, any syphilis, a man alive, no. Now, and that's all herba, and Okoya, Unyana Yarasa, and no man, Miss Miko Honum, and it's a Matthias you. Hey, and your madrenum, one more drunk cassa, say yes, stroke, cocoa, the wapa war, hepatitis B, osa, fibron, oh, when you were president, and Mama Yamre, and Ma, or how, our future chromo, and P, Susumo Yare, and Susumo, how you know, and it does so herba, our home, Kumase, or Buaka Macro, Nakisa, Fitemu Jansewa, Wasakropon, or Farmers, or Plaster Hotel, from 0243 64 9115 and 0242 655 325, and it does so herba clinic, and it does so. Mema wakoba at the Balidians Fashion Arena. Every Danta the Esikawano. Sawu a lazy papa, a bit is a bouquet. Lazy, I would want ya the pizza and the kama. And now supporting lace and I walk at your pleasure with Yasi. Can't say papa be out that down, who I don't sampa. Why he and Nessie to me. Materials, I would want ya the come man and Mema and would be a mouth of war. Strangers in our pay. And now said ya make her say, Ronya Eyedu, Easter Eba, water sheds come and be a papa child of war. And Maya would you show what? Basa would what the actually be a begging at that if you are saying no. Since I would want and swap to our saying no. And to my papa be a yeti, coats and also suits are wood. Nina episode a Lydia's Fashion Arena. Yet shall quite a Kumase, I want to run about. At the Pepper Hospital. Yamano A 0208 164377 0208 164377 and 0593 784494 Lydia's Fashion Arena na and near my papa na adjosioni na Ebusia yenkona birthdays bi e ho no yantim free ho e ma yen birthday anya ba akopɛ mu de na e ba akopɛ ka chire nya ba akɔ na e de ma no de ho mu family na yenya ne enko anim we ye sister Fosti Amsterdam club members oka ho ene odi na woda oka ye club members e wo Amsterdam no ho ti awie ye ma na woda pa shire wo so nhwa e de ma no kwan sonko so se omana hoden na onkonko nanim amen e da o mas papa na we nso hwan Lady Naomi Lady Naomi so Lady Naoda we from Kachwe obi na ono so wo wish no se onyame ma no kwatentena ahoden ewom e da o mas me pacho Den Haag amage anti age Den Haag for yanti munka donations in my ti my entimunka chairman and Den Haag santin na naboatin heavens la fojo akohye se wa na nasasu papa ya okokupita ne madam mama entimunka ye ban nyameche abije ho mama enti nyameche testimony no unyame ayibiama obi nso line 10 katas nyameche ono mami me bushini na I say, me prayer, me J, a country, no, or mamma, 12 days, not 12 days, I'm a day, a country, no. A year and they will queen, me day, a baby, 12 days, no. I say, no pain, I'm a day, baby. I said, me, and I, no monte, menka. I said, since I'm a chassis, no. Adia. Rade enam na bofo so eda ne din na no enema asisi fama busuemu ya akoatia me sa akwa ne so
omo ka ho a otamfo no omo so ekutia me ekwa bebre so na erade nam na akwa so na de akire me se me ba se erade emame aware mu animonyam ono na kwanchire na ebejiye amen ma worry pen eja worry na me adom e 13 good years and the me bia na say me kwa me worry no no ten bia me so da bia no oni me eja ya oni me eja kra na 7 months no ya you for kakraka okuru me ha say na so me so da bia no onda so me ene nkwala na tie ma odifo bi eka chere me first no kan man tiase sebe man wa wale bi nso no onye mi mu e ma me nkoye na awade ma me hu se ayeso no hu no ye tome man and even though physical and we jam me dey nso hu no ona sukuta memu so enu adua because na enu ano ene ye on the 12th na se me na adwo no be si ano pe na me dey wi na erade ma me hu se waje me phone na ofre pe me bi wo me phone no so no the phone am se me ni pa na nkasa to no ma me hu se no I de waje me mu se be ma kofo betima ayede en betimi eto awale mu anamon oni intimide asedane animunyam ni inshira ema asaforade e wode awaye ebusua ye kasem a obi beji achinyi wa ware bema 13 years awade na gu not know is a spiritual sa bema ni dinachi nti awade no wonya bi obeso dai no ne sa bema ni retifie nyame chema ni direction enne wo wie direction no so dai na ni ku na friend fon so se me di wa ma bema we afede meje ko se nyame ne be bie obi ani ana obedom wa obeyeden enne ya wie direction 12 days na wo so dai na bema ne se meje ko na chese ono na wale eda bi hu hwim obi babai wade wano de wana hodi wosu de hele ufifi mu rof jinyame che number no e na bi a wode a wo eson no eche na mfre why me pa chew na nyame wode nkwala eye adwuma wiye bri 0535897699 0535897699 abrochire fo ne de nyame boa e boa om de sebedi enti me du besia wo beti enka why na ye bebreki nyamboa friday ye resume pe wo case na number 1 satam no na ba bia Teresa wo botena wo bia no no ahia me amesumi bo oto na fe ya betena se ti kwa akoma toyem why mesrew na de wo keka no say no kro say wo buo ye be hunu de tuem meja akwan oda case number 2 Priscilla Emisa complainants new swame Kumasi accuse akwasi aboa wanu so swame mezi Allah wallahi Priscilla it is say me wa Bible me wa Qur'ani me wa shinap bodu ani abibi focus ya dia na ape Pacho Bible asori na meko yo okwa hin sorry Pacho se meko Assemblies of God yo ene ma yes esuma mera peja kosore eya me Priscilla Emisa Kra Bible
Mikra Bible. Sasama me beken. Sasama me beken. No kretrodo. No kretrodo. Me nitro. Me nitro. Onyame boame. Onyame. Praise la dia asem na esi. Me pacho me ne be ma kwasi ye bo atenai. Aye ware ye wo mami ensa. Oye wo ho ade. Me pacho oye me ho ade. Me pacho la be 1.5 year ni. Me wo fia na mikro ne bai say opese wo de me ma ekokoma ne ma me ma omukodi akwama na nkra ne nso panyin ne wo 5 years de otoso wo 3 years ana ketwa no kro kita me ne wo 7 months enti me ka asata na mo ware me pa cha boni biansi no so person nkra nkodi bro mo nana ho okay wo mo nana ho na me ka cha ne say wo ma me kra sa wo ba me ho no ma wo sini sisi ne ne nai enti nkra cha sa wudware wo mo chichi wo mo sende ebe ha ma me ne enti ma me ne so sori a wo ba ma azi ha enti emfa nkra na enkonko mama me no yes mama me so kuma say ya mama me so te hemai okay inti me ka sa de kire ne no se mo no de asama wa kan na wo kan ti ade achi a me mboabo nkra na nioma no ti ade achi wuku ada ne no ko adwuma o sa ba ye na me mmoabo nkra na nioma no na mka chensa akwasi akua akra na chiro ne ka achi na me ne madam akwa kasa say akra ni hu na chiro ni ye because me ti jo me be fie anwumre say ye beba bedru kra na omo da ti ne madam se omo makwan a memfa ne mbra fie na won kire no achiro no enti amoaten ne wo ho no mo pa ubeti me de be ma na kosi me de omu nyina e na beko e de aboso me nso ba ne nso aka ho bi ono de o jana ono de wo me ho no o me de omu nyina na beko ana me ye ne se you mate intimate me kasa me fa ne se me man kra ne enko ha ma me no ana ono nso so e wo ho no mtie ya wada no okwa adwuma okoye no obae nso ni nyina mu na me ni ntokwa bia ne sa benada na o started se me mfa ma me no me mfa nkra ne nko no obae aduane amanu asada na nwumre wani ukwada no me sa no aduane wani ya wada no obae na aduane se esi wo wani inti fiada no okwa adwuma kra de wa ama okone nso na ketua na wokita me ne yare amakwa kwa tonuro wo Casablanca e de ama akra no ana okoi inti fiad ade eche memenenda me free drum be fie ne mahu se wabada mu honum e discover betu di koda so honum me de minim se ono me ne ti nyina wo pa pie ti minim se bia wa pie no obesa aba ti anwumre me hwe na ni ma wansa ama na damfo police ni bi ti yesro honum ana mbisa ne se omudi agro wo ye fie na chi sport bi honum me bisa ne se ohun me kunu wo honum na se ni se wo ka sa me mfa me ma no enko ne ma me honum na me se akua be ya na so ko ba amane sa ushi akobo prosini amane na odi asama so na me pese ohun se ono ne ye tight pa intimi me na me ka kire ni so ohun no na we ne ketwa no cry yare intimi pese me dia akra ne ko hospital no se me nya botro be frɛ no na wa eyiwa one na kasa inti sa Monday na nwumla na boy ne be fie ana o se set frɛ ne say akra ne yare inti wo bre ne miska ma me dia akra na o mafie na he no ote minim baby ote inti sada na nwumre no mibisa ne say akwasi inti hemfa na ote asama o ka kire me ne say ene dia nka me de be yeden ana okra me ba panyin ne say akua mi ko ana me ba ne nsu sijo ti opie ya na me ba ne so osun no osun ana me de me na na sa reho ahye oso sa men suate Priscilla hye ho so eya sem o ana me de me ka pro ni tu mu ni edai inti me hwe ya be se boso me miensa na mabo me ma me ne me papa amane me papa se asem wenya asem bi obeba na wa friend nso ne na kasa me ma me di kai friend o say ono de nya de se obeba fie ho no e ma ya dwo ni nya mema ya yi ni so ate akotum ono de nya de se obeba fie ho no biem na me ne me papa ne me ma me ye ko ne na dia na wo de aye no monkon monyehwe ena be ma edwane wo fia maame ai ma menene te no entokwa we ye ntama ne se obebe fia opoma zi be 6 o'clock obebe fia na abo 11 10:30
nti me ka chensa akwasi sani awusi ba fie no ene wiase ayi hu ana sport nso na me hu se okokotena we yemfi kire hwa nti se me frɛ no cross o haya na metinya abotere me ba sisi a na ese onye oma saa 10:30 na ana obefie bi kura ho no ma 12 kasa ne na mu ne nso na wote salafia ase ho na mekofie no woni ho no me pon dwuma mebe fie no woni ho nti me ye ne se ene saa dia wom na metena ba bia a me wo no me ma me na na eti wo no ba yo me ma me etu koni fie nti wom na metena wo no na me ye ya na oba ho asama de bia na mbisa nse se mebe fie kura me di kan ma me nua de wadua ba ebi obeba no na woni fie aduane nso de wodi kwaje obi no ochina na ebi akwa asema ba nti osia wo bia ni fie honom ne beka senti na ma ne pie no na me ye ya na wo ba me honom e wo soro honom na me ne wote honom nti me ne te honom a saa wo kwa wo mantam ne ade na kofa ntokwa bae ana me frɛ ne ma me ka kyerɛ ne sema me pa kyerɛ ne akwasi nkasa akwasi pon adwuma o mafie ntem obebe fie 11:30 to 12 maka ama baby kra wokokotena ne ye fie na chi hwa so obebe fie ntema na chese bibi ne wata ode be fie se wa bibi anso nkita ne dia ne wo mantem kra na dua ne kra obeba na adwo ma me ne se akwo wo hwe na so obe ha wa apam ni free wo nchen blay mame me mase ana ka asem ne Lydia Fashion Arena. Say ye brocade lace, coffee lace, kente. Me mane materials. Sa de papa ne bags. Udi pie bedroom when you benyam. Bonye on ye di jam. Ebone da form. Ye wadi beba hospital no chiri hwa. Free 0593 784 Ye no Nkomo. Sarakoba Eunice. Nana hema enemia mi de mani akwohwe ho. Tadia ba. Somadia ba. Betty. Emema Lacoste. Emema khaki trousers. Emema suit. Watch. Emema office wear. T-shirt. Dinner dresses. Lacoste. Emantadia. Ane bonso. Straight dress. From Pomodia se obebo remu. Ewa Sarakoba boutique wa. Yene swame. Ye Benum Hotel. Filling station ya any dear no she a gym and so shower any kapa waiting a phrase 0244 797 215 Sarakoba boutique FTA fund kwine ba ko a ye de abef kwine edisika hudwa dunya your mobile phone or laptop internet ye yankase menya dwuma nye se oba na se bema me we school me train me postings me we school me train me transfer me we school me tifie bomodin se obenya o laptop any mobile phone na wonso wetimi akọ sa platform iso wo bra wankasa wudi dwa na de enika wo mkra ne se wo ma ontiti ewi a womo ankasa besa ma usika ya wodi be free dwumedie no ase emfa so ni free asese ba o se 80% na ma ni 20% man why ne be ye we ade se FTA fund for enuti oba be seminar no wasa be kire 20th January ya afevo Friday be simuno ne de to so aduonu 20th January e Kumasi Technical University Kepole SRC Hall 20th January na obey santity one you she odiane say obe register na wakobie na kwan be so na be fast register ada so obe fra na so obe come website no www.ftafund.com and also obe free country manager ura kankam wusu e was 0249506601 0249506601 fa hu jim ne be esu papa ya alkaline kama ya dia magnesium potassium ya unum ma wa ho to ko sifie ho boni pedua na hihye wo ma moja ni sane ye we acid bi enim alkaline no so no yensu a ewa bo wakoma osabo any kidneys ho ban sisio na ayi abowie efini so every ho me pa chew Bomodi aso be free near the order so bro 0241
449 191 0207 379 474. We will see you. We will see you out. Nani at here do. I could tell you, me see you out there, Diana. Men solely crowd the Diana better say, what the Diana Mammy Mura. So what the Diana Naba. Dr. Blazed Foster. Small danger. Small danger. You. The Pacho Lawson care. Dr. Lawson. Lawson about Center. Being the Virgin Doctor. Nuru. He said you know. Yes, I'm getting ya be drama so sisi maba wano inisa so for cry ajimu aba so body African Business Excellence Awards Dr. Lawson ya GB Dr. Lawson o see be ma otedu ntimi nyina so ka hwen low sperm count yi wono yire enkoyi finso infections ahodo cow ya enemu san ya de se gonorrhea syphilis candida Dr. utiase Lawson ayamkulo oba ne be ma muni atenka eno so obebo awo afa join this high blood pressure diabetes stroke no ma cholesterol no abafom enu pan nyina Dr. Lawson onye bi okeo mrom apidank Misty Eba Freddie Men Sompa Nkomo na waje odie me pacho 02421335 Dr. Lawson Priscilla Kasa Antim pacho me friend ma me bona mani ese ne bani say ade say no yinti one ne nkasa na okasa me mpamo ne mfiri me nkyɛn no me de ma nkasa me ye ma adwen say anytime bia me de ne ba ne ho complain be ma no emuaya eba no enye inti me nka ne ba ne ho asem nkyire ne biem inti me ne ba na say no Priscilla ede na bo asi me pacho de asi ni say me ma no ne me ensa nyina eda no me ko odwom ana me ye say me ba be fa me ma ne wo makwa asore me di kan kokko hyehyeba na ma ba be fa nkra ne wo makwa asore me ba ne wa ba be fa nkra no efrifie ho mo me ensa na wade na gu me ba cho minim sa ware na gudia na one nete debi be one asem ni si be 1 year 7 months ni ontifi be fie ontifi ote mazi hanum say Japan house wako ha dan wako ha ado ni oba biti yes wa for oba de ba me de oba no mi hu na wa eba sa no wa bo abusuafo amane aboma abusuafo amane ama me ne me maame ne me papa nyina akọ ne maame ho ne papa na ne wo fa na obaje osidi ni reason ni sen banka reason bia nche ne maame kwa adua ne maame de bo me ane say ne bana ba be ka kire ne say me se wo ye beifo eninti wo oninti na mempesa ne memema no ne nana no beba ne nchen ya maame no ma ya mutumu buru na mo wo mama ni bio inti maame ne kaasa na me se maame de men kaasa nkyere no asama me ka kire na ne se wo yare wo sansu ni adaje wo ba adwuma nti no minti mfa nkra ne nye de emrew inti wona me pre ho sa na me ye se akua ba ma de ba sa obakwa kokeka nsem na ho aye panyin ne de obeye classes na ketua no de odantamu ne de obetimi de nako ono nso awanfo ono nso anko ti efiera ne kasa asa na wonti ne efiera ka kire me se sa na tie na so se wode afri fie dia me de nkra montra sisu awade me ba cho da bi wono da nani de say ni be 1 year 7 months ni no free fie no ono nsia mu da me ba cho da bi won da fie ono so a wonya awade ono nso a ono a de me ko social welfare se me nhwe me mani ye bisa asa aware e na uto ni dwomu house ya kwa house mi ko dwomu me ba cho me ton nam na ya kwa ubantem me ba cho me be fie be 6:30 to 7 na sa no ha na be aduane ama wo ma no ya me ye aduane wo dwom ye didi wo dwom na me de wono nso de ya bre no aha tu ye bibia wo dwom na ne ha wo nyina ne sen ne ha wo nyina ne sei me de free no de free fie ne de minim botaya na ogina so a wo de free fie ana wono ne se ye kwatena se ye ka asem no se me se me mpese ne ma me ma ne beba mase ho eni nti na wo de free de se awade no hwa eni ho adabi etidie na wo ma no wa besesa wo inti enkra no mienu no wo de wo mokọ maame ne honom no mekọ ho se mekọ akwaje enkra no maame ne ka kire me se on frɛ boy na nsa na me metimi afa ho maame ne we jamoni ga na mla oba wa wo ne bate ase a wonyale no wo maame na wo beje enkra maame emra okrobu
maame ne frɛ ne ba no he gyankora no hwɛ papa bɛ na hwɛ nkora no wode nkora ne tena dwom saa ma ntontom hwe wɔ mo but ebetumi so ayi no korɛ tama wo po dwom de sɛ ntontom bɛ wɔ mampa kyɛ ɔmo nyare akuya kora nya ɔsa ana me say ma akuya nya ɔsa da bɛn akuya kora wɔ yare ya me de ni free hospital by be 2 weeks ni malaria na na ne yesi wanya na ɔsa malaria de sɛ nya ntontom wo no wo ka sɛ yesi akora na nya ɔsa e Priscilla say ba wo ba no ɛmoa ba na wo hia wɔ ho me pa cho mo ami hia wo mo wonom ne se wakwa akofa waba befa bema no me de bema ne ko me maame honom wakwa akofa bema for yi ade na wo so ti ase na do ba ko ma wo maame me pa cho so ni adaje enkra me wa adaje pa e de hwe nkra no because me kwa me ne wo mo na ekọ me ba nso amede wo mo ba me nje wo mo nso wo ba bia nti enkra no eyi bema no no okọ kg2 na chro ne na eyi na me ka kire me maame se panyin ne de wa hu achro ne ade nti me de one ketewa no eba na maye mama we say na ka wono sai gana uti dwom hodi no wonti me mpon 4 o'clock me free me aduane ma wo ma ene hukum agire bo serving wo dwom mama pa cho na kura bi wo ayen kan kire mu na ba ko she dwom a 7 o'clock bema ni anu na aduane wo dwom e de akoma ne dia won ti ase wo wawade wa na wugu no but wo man de e se unya afasu ma because no me ka no kura kire wo ma wani chi adwuma no ho sika no ho e kire wawade me se champon me techimafo e hwe me obi anim na me ye wuradu adwuma satan pam se na me ye wuradu adwuma edusa tie me afren pom akotobre obeka na odi me ye show satan na me ko ye radio na me be cosmetic shop 4 o'clock ukura millions matum mapon kon waduane ma bi kum 4 o'clock eti wo ba se kan ho na Genevieve die wo to no wo be ba ma pon na wo kotina dwom ama na bono nson se me ton nam na manu aduane wo dwom ho na bibi akoma be ma Priscilla wo ma me meka no kora kire wo dwom na wo no tie be fufu aye de no wakoya mo dwom ho oni fufu no fufu ne de ye Priscilla mama me wo ma me nsesi fom but wo ma die ne no kwasem wo beje wo ma because wo nyale ye ne bia wo adwemu hawo wo yale ne eso ntimi hwe ne ma bibia ha no eti asew ante yesrew mo mama ma me ne ehwe ne mete se nkwala se na akodi ho baako na akodi ho 4 years di odan eman na sen wo ho mienu wo me ho na da na mane ngo wo saje ono aka hwan eden ma ho na wo na emu ame adenti we dey san kenya big deal enkola mienu ono so afa baako a sanye bone hello papa my pacho na ho te say so for mami ni o me ka se free sompa so for mami ni me ka se free sompa TV ane enya black kwasi abuani ono na ndekasa na ne abuwa mi kura mi kun di abuwa nti mi kun ni oprakope ababa wa bia by friend Priscilla waso woni wawo na waje akola ne baako wache ginege kom na nyabotre na team kakra wachire nsem no mu a be fa ba bi kura mabuwa ne fo se otimi tena dwoma ne bono nso na wono aduane wo dwom de se wunni a edi se wunni ehwo no de wono an wagu na wade na kola baako na wo se e wo ho no wo so pese oje akola na wo maame se wo mfa ne ma no me pa cho na ne ebo anu kura bi wo ne maame so mpa afra na ma no ai na afra no o me maame ho na wo ho ana afra no me ho o mi maame ho me pa cho mfie sei afra no o ko mfie no oya oba dema yo eje ebo anu wadawru mo ma Ghana mremu no aje se waware na bia wo na ma wo yire na se bia Priscilla wo wadwimu yale wa bodam ana yade bi woni so a wonti mi hwe nipa but onyale na wo de ne waji battle be adam tese ko afeme ko anu kata se sie
baby, I want to make a sense. I mean to me, we need commodity. Ada wo baby. Baby, tell me about what is happening. And I'm a catcher, sir. And me to me no more catcher. I may have a machine. Mate, and you may have. Well, not Bahonum. Not your Bozo Cabia. Martin, I near boy. May have watching why or China. Yo, ya dance baby. You dance mo. Priscilla, where do you want to be the Yassimbia? And Colamiansa, Wafaba, Quafe, but a cassa and Intiasian and Nebeka, because our lane knew, but Wawali Guyeno, 80% a one. Mecano cratch no. Hey, what's in a do money boss service? I will turn Mamma, Sa serving, one ever turn them. Mamma Pacho, Mamma Johnny, I'm with Debbie Bramame. We a nice girl, man. We a nice window color, and now you'll be a my own pawn was him. But one is sick, a guawadi. But maybe one penny Mabasabasa. Dear Tina Con Madriani would do. And some of Fonia Bay 4 and in Yaman was what ya bremi. Mr. Champo Mumlem Toto. And it may be a possible plus until so did the army. A man penny 4 and my bar, what would Timmy tell you? No more no Gianni. No more debut or her. No more debut come over Mukuno. I want ya what ye Kunomina a tiffy. Wouldn't what you are be an uncle Kunako Jajan check. Fekeke, or Munoniadi. No Jay ya will turn Yemen for quiet yebe. Now wouldn't what you now we say ye. And your fat. Our dear Yankan is how. And your fat. Into a what dear no, Bermano, a piano on Pecasa. Into a Wamoko. One cow, you near know Jim Wassam. But we will not find a plan. And I just said, what do you move? Not in Colako Tina Juma. Bema Bahano, not one more Conad Wamoba. Do you watch your Macomani Mamma and your granny post? One more woman an hour. Young canoe crammy me show way. Pano crack. Macano crack or not. And what you are, bow. Ababa was a fair thing. There be out on the man, a comment of your own Jensi Mukama. And I will not get a come. Someone said, you're too full. A man, I am not general defensive Germany. Yes, Samo. Yes, Samo. Sadia, then come with Jayan Cabaya, the pa. Yenya, Jenny, found well moving a while, no, Jom Wedia. I won't want you to come out. Yenya, Jenny, found wouldn't you Jawa, dear? At a J and S. Winyama Bema. Never man swing your beer at the amount. Also on Pecasa into one can be answered. Say, Jawa, I feel I was swimming soon. Wouldn't you send it? Nicosa was saying, I would eat him. Into a bar say, Sabi, when he need after and suffering, yet transient Umubiano, you bring one yaka. How dare you say, Wonko Jao, won't find some boy. Into a conqueror, be crying a bit, yes, President, my champ of Fessina, Sammy Beazem, the Pacho, Yakasi, Becasam, now pay, Upuku. Oh, Priscilla. There be a situation, you know. Be a said near my coin in a bad time. Or no, so I am you. Mimi Kuno, Baby, whom me jum. Ah, na menene te one beginning, Nekurano. When him said, may yet on a mayaho. Intimate when him say me chewo jumo. Meneno worry Yakurano. No, no need to mean wedge and then I may my baby. Ah, some pana, while you know, was hard and one pet. Ya worry, you know. What the one country me say, Pejo Medjian, made the bar, now would be. Into a free one, a free say, or started a walk 1 man tam near dinner. Oh, baby, General, because my poor baby female or mine. Magazine 7, son of my pony, also mine. It's an about Matthew. Now, so 1 no, or no one Matthew. No, so about 7, till upon 4, or better. Good answer. Made for Brem, as I'm with the answer, so watching Beba, it was an also black. Why? Yeah, there was a name or foot true. Because them say, show we so dear. 1 year for Trobel. Mammy, a year, so there's some brain. Because I said, a child be more, near hard dream. And now some subai, and yesterday, canon, in him, and so 2 was no tea. Bermanukui was one to me, Casso, who was Adaqua, Ubawale, for 4. Uwalia, whom working now, ye catch it on. And must have didn't see you, and partly a difference our you. Me catch it all. The much what I say, it was ye a Jumacacra. No, what the cacra, no shame, cacra, na bois. Anna, men no be money bebre. And Claudia Miensa. So wouldn't be money bebre pa. A bedroom lady no bucket was okay. Matthias here from Chronicle. Mammy bedroom baby young man more, own few.
eti to bo ase na Nyankopɔn ya de no oba na ye ne eje kitrase na o kasa na to na sum na o se ba ne ka de ma me wa mane hawo be ma de anyo oba na o kasa o de se kokoro wura no o be ma judgment ase na nso ye fa se o no so o person ne baba kotena se bi mpredu ase ne kasa memma bibia enkyere wo so edi mpacho wono akra na wo se oni ne maame honom no enye no kre wono akra mimi ni mikunu ne se woni adaje obetimi di ahwa akra no e kire se meme kra me roman da ho he ya me kasa me koso a me dwom ha aba na on hwe nkra ne mame osefo wade ekọ me ntimi nhwe omo ontimi ne bant na fie be se 2 hours kra se wo se obekwa kwatena echi ho ye kan o achoma ba ye kan se men ne ntwene bebre ye nyama ye pini na o mlem obrem a enkurimdie be ye odi aba men ntwene tan se chinchira fa ma me ma ye nto ye boss ne ye nwurem ne ye no do no se de be ye ankware be di ho no ma obetime nye sika impact da hwa akora na boa o wati tinya botere ka akoma tu Bishop 75 ye ko ho wie ya ye ko ji jewelry papa ni ma papa bro nya na duru ene boa na ko hwe nipa ko na me ko ne makaka ni ama ai ko mu gusu se brika oso ko na ko je odi enkom onai onsa ne wani 0598 tokawa 585 so de share so nyina ma no me pacho Boris B so enam papa fi ko no an ye didi bro nya we organic kutubito enwo antibiotic dia 16 copim 12 kg akoko sere nsa ne bo sa de den ne de emre ni nyina obenya bi Bantama High Street Awase Market Santase Runabout Topa Edum SG Mall Shelbody Junction 0544444452 Tabita so full alignment any diabetes and nekore wo mo free screen nipa ti next week enyu hu free screen infection yade ekum nipa wie awo mu hawo oba obem shesho otwa herbal treatment ama masa enkramadina so far alignment takwa de sunwan friend 0202347647 braso na onso fo adwenche bra 059 05 0554931931 na yentu ye hofo obra ye kwakodi bronyan 0554931931 0548931931 na yenhwe so mpache de no so eguso a ye je ochina na dwumadi ni nyina ye de ehihye so nti unya nye late obetimi fiti sa abre ya akopem kira no pa unsu betimi de wode aba na yaye edi amam 1 hello oyini ni ba udini baby aka yentie o na ka se ye yetie o oyini ni me ba so igato fo mu na ne ka san tele o mhwe it shall da o mago ko tle gaso ba fi anopa se ni anyi anaje se ni ko kwa se ta za o ma na se ko no be shi ade on the gali gaso ni ba na ba de ma beta ma mo ma ye ma ni ye ti fi ka ye pe ko gaso a power ni no na yo ba be ko dia ni fine anything I want to do and see o he ni na ko pa na ba te na no tu de ni se e ni de o kasa o ni na fa na ko agree wa dream that I do ya ye check the man say and for the fact that you go na be ni se se da ye ma ni da o ba ho ida ko la ti gaso e wi aso da ko na akola na ya de ye wo a ye ma ye na kai ma ye ma no e ni awa ye na ya ko bre apeno say better. Hello? Hello. Udini baby akase free. Papa mix for mining. Majwa. If I try to remember what did I do mama di for floor? Na. Yentie we. Papa me say, lady now but oh, on one the Buna Valiant. So, no, I know a drum diablo close here. And they say, you're the father, check with you out of one wire. Medasi. No credit, but catch your Priscilla. Hello. Hello. Thomas. Who didn't baby I can say free? But Mama see, you are not to the Pam water, and I'm a machine or no come. I'm a machine, a pam.
Ayo na ko mo siya. Para obara sa na maka ho de dia na ka se ahoni di e ma di pa. Na be mo na da wa. Na e so ave na o di no ni na e bi ko na e na no. Problem ka tra wo. Mate. Yo. Hello. Yes, good afternoon. Good afternoon, Dean baby Akasefri. That's what make us see Accra. The Reverend Jackson. Reverend, yentio. But your Miss Show by 3-4 months, but who beg my pa, young couple share no, beg my power, yes. That's a Reverend. Mammy, I say we be up a Benemuda. You. I mean, also, you care, I want to say, Abu Fanaba Coho, I don't call in an anity and say, Obama, many be the Mamma Swati. It get the Benemuda. Many are the before. The same thing. The man the story of printing. Story number person in Casa 2, one for the year pa number 1. And then you could have what market. Number 2, the Casa. And you see. And the baby is so usha, baby a ben, Mipa, Missy, who come mammy as and pennas maba. But Bema de 1 year, the answer said, Assembly bar or catching mammy. Problem now at the balance. Yes, sir. The mission with my buy into the foot to say, you have them no to for say, the panic show be sano, the back coming as you have at least. Say, Lemon, you won't tell about my manager. What problem is saying? The mission, I mean, you know, Nani Aboa, Minister Ochina Beba. Baby a Priscilla any a candidate actually. Nkotra dwom se me ton nam na no aduane wo dwom en wanse na bebiri ben te se e de bia ba mi ku abedi wo magazine ni be ma won twoso se no no twempra no ye din a waware wo eni ma bi wo a ontimi kabat we no wa taking a decision. Hello. Hello. Udin baby akasefri. I'm passing the make us see them and the possibility. Yentie we. Eh, so that them bad people. Yeah, oh yeah, what is good about the test big travel. Ella, oh, you know, the regular concordance to the I remember that. So, all the time, I'm being a new job. One can remember that. 4 years it was on your bema who crowd that sounds so tear you. Hello. Hello. Me Rodin baby Akasefri. I have feminine nothing in Catafri Petian. Nana ain't you. Mini Abam. When you homework ye. Our dear on one to onion homework. Obey. Yamin Shram and my palm way. Hello. Hello. Would you baby Akasefri? From a sword and Catafin Plasma. I saw that ain't you. Mom, the India, my yard. One who to answer over Mama about 7 days. Now, 7 years old, you become a good beginning. Hello. Hello, Dean baby Akasefri. But you make us a free bear mine. Yentie we. Your friend Simon. Petru, entio. Omumi Nuna, Omuhia Casacre. No correct. Oh, but your friend Simon. Simon, mentio, who Casadio can be aete. Omumi Nuna, Omuhia Casacre was Bemano, Bana and Sana Waleno. No, to go more than that. It's say, Omuhia Casacre, you please. Hello, madam. Good afternoon. Good afternoon, Dean baby Akasefri. It's Mohammed. I just need Yakum. Yentie. It's campaign. And maybe some of can study. Ask me, why do you to start? Because about so one year. Just to choose a job of a marriage. Let you give you a power to. Exactly. Mobia, or to the Betsy, I don't want to let our name. I've been in the Jarabe, my life, I have a car. A 2 men are not also to do. I don't know for maybe our woman. May not know about it, or one question about the court. And I understood her because you saw no was support to me. It's about one year for the one thing so now one choice of man. Some of your baby fear, I'll make a lot out of her. It's message. I want about the ban. When you want to talk about we have no right. It's message.
so ba ka solution ni ba so ade le ba na ba no etwa sa for me ma wo ba me ba na da woni ye ko asem ni me huni say ye boa no enye adwuma ne pese a Priscilla ye ni dwom wo ne ha ne enkola no a ode o mo ko ho ma de esa no Priscilla ye hu bi ube una nkura ya da utumi se nkura ya bre ye hihye suku atade eno na we ha no na ne se adwuma ne de onim se wo ye adwuma no no be ware o na nkora no mal sa yetna se kan yo na me ba fie 4 ba be free fie no na me be fie 4 o'clock me ne me papa ne nyina tena ase ama me papa mo se sa time no wo mpa memle fie 4 sa 4 no me be sa time no wanya ga no awie na wie odi nye kom wochena what Priscilla hello Pachodin baby akase free abrantia auto connection ojen sisa odi for Isaiah tafu abonomo ha man pa chemo ho de ye ho ye mo bodu ma papa nyami shira mo fa ni si de bia se ma me ka so fucha so jira edo mo prechi na sa di we amri bay ama lawyer for ne je for ebres what papa na oban wa you mistake and can you born man ka mo mama ne pa ka me sa me ya kore bi mo ta me na me de pa ka mo mama ne no on sisa nyami ka mo yeah that's hello Pachodin baby akase free flame ko jo ka flam ba yenti okojo ka ge no ge ya o ka so ka ra ba ya ba o si se o le jama tia o to ti dia me ma le ta o se dia ka se mlan se wa india o se lo ko si jo me do o ko ba ka se dia ba se mo am to se o ba sha wa ba ka se ba me me ya me bi am se te and you know and so why me get a boy no so what the only guy it's what the mo na mo ya de si Priscilla de o mo kan nyina amane ha wo obia ne se de wote na sema sefa na o mo kire wo madwen minimi se wo famu aba me de nka me mpa e bone sa wade we nkenkwa akire ye betimi akora ba se be una wo da wo dem na nim ba bi enwunu se me kwa awade na masenso ene meti ado anwoma so de mini anigi enu nti next time ebi ba na wahu se de wo betoto niema na kola mfie nan de Ghana mra ba bi enu akire se be ma wo nware ye wo beti no but enkura ni bi wo ti se bi ono so ani kanti ne ba wo no ho a eye kasa ene ene ne beka na ode wa ade aye den amaw na ma ode be ma wo ne begina wo no wada age a ode be hwe akora ne se de be onu nya sem bi nka se ode ne ma ne kora woni adaage a ode be hwe no to so ochena wo be ba ewi e be frɛ no my time a ne afrɛ na waba na ye free a etiefo ye kɔ konfabna wo ene ewrama ne poma case no konfo poma no ti da be ne be ko debi ese man ba ko sabi ebu ne nsa enti min kone enti ye hye tiefo bo to se be ko holidays be ba no na ya kre e de afiri ho ye fra mo hini ni Sompa Nkomo de e Ebola